Omukiterane cyo kuragorra abantu ahabwa busha ekyatebeekanisibwa kampuni erikutebeekanisa okutimba amajuta omu kirombe kya Kingfisher aha mwaro gwa Buhuka muri district ya Kikuube eya China Offshore Corporation bashanga ngu endwara ya bilharzia eteganisa abaana bingi. Bilharzia iko nasumbua sisi watu na kunywa sahi maji ya bari. Kwa sababu tap yetu wanatengeneza tap na ribika sababu maji hapana kuja. Sasa hivi wanaanza kujenga poles na kusukuma umeme na kwenda wapi kwenda kukamata mkono yetu kwa kujua maji hiyo. Vincent Opio Alpha omuhezi wa chairman w'entebe ya katana bwa district ya Kikuube yagamba ngu Kikuube n'emwe ha districts ezina oburwire bwa bilharzia ahabwo kuhikana hii n'enyanja ya Albert. We among the district we among the districts enyakulina bilharzia cases in Uganda. Okuranka Hoima bali free goze some smaller part of China infection by 2 districts in Ntoroko, Kikuube, Adjumani and also other districts in Napakwach bali mu bracket districts nyakuina cases za bilharzia. Without health you're not productive. One of the challenges we have always seen around or when we are doing support supervision is accommodation of staffs. Opio nagira ngo baza kugira ihuriro y'ebiro bishatu bari kusereka abana bona bari hansi y'imyaka 15. Abana bire bona na bakuru okusanga nibazana mu maize bichiso government ya Uganda under the Ministry of Health na DHT team ya Kikuube district na ba partners tutero mukondo kutandika na wiki kwija cha baraza tugia kuba na mass drug distribution mu masomerago. Host this camp reflects our commitment to the well-being of Uganda people and strengthening China-Uganda relations. Abantu abari kurenga 10 no batungo kuragururwa kwa busha endwara zitari zimwe na zimwe. Amakuru agagasha kwa Ambroise Nwagaba Katoto.